Htjela bih zahvaliti Slovenskom teniskom savezu na fenomenalnoj organizaciji. Uvjeti su fenomenalni, provodimo od jutra do navečer vrijeme, treninzi su super, terme su super, hrana je super, treneri su super, sve je super. Evo, hvala Darja. Molim. Jaz mislim, da je prednost teh priprav zelo velika raznolikost, 18 punc iz 5 različnih držav, kar pomeni za punce spoznavanje novih punc, nova prijateljstva, tako da vse v superlativih. Želeo bih da pohvalim organizaciju. Svaka čast ko ovo uspeo da organizuje i nada se će u budućnosti da će biti još veći odziv reprezentacija. Znači sve pohvale za Teniski savez Slovenije na ovoj super organizaciji.